بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ
يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محسن يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا واني يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور جل جلاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا محيي الموتى برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا محيي الموتى برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا محيي الموتى برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة. ربي يعقبك من همزة الشياطين. الذي يوسوس في صدور الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. وادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم،
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله الذي جعل لكم الأنعام منها الله الذي جعل لكم الأنعام ومنها تأكلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم سلمنا والمسلمين اللهم انصرنا والمسلمين اللهم احفظنا والمسلمين واكفنا وإياهم أجمعين شر مصائب الدنيا والدين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 وبحمده دائما أبدا الحمد لله 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 على كل حال وفي كل حال وبنعمه الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها يا الله جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشائخنا ولمعلمينا ولإخواننا في الدين ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان وبلغنا رمضان. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة وكرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واجعلنا من أهل الخير يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه. وفقنا للخير وأعنا عليه. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para hadirin jamaah salat subuh Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jawi Kromo Palembang dan pemirsa live streaming YouTube JMA TV Palembang Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan lagi pada subuh hari ini, hari Ahad tanggal 10 Maret 2024 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1445 Hijriah. Telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Fadil MPD yang akan menyampaikan materi Mutiara Subuh dengan tema kita di antara tiga perkara. Para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kunniyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Selanjutnya, marilah kita simak bersama-sama penyampaian materi Mutiara Subuh dari Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Fadil MPD dengan tema kita di antara tiga perkara. Kepada Al-Ustaz, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. فاتح إلى سيدنا ونبينا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه أهل البيت ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملين والأولياء الصالحين ووالدينا ووالدي حاضرين ومشايخنا ومعلمينا وتلاميذنا وأمة المسلمين ذو الحقوق علينا أجمعين ثم إلى روح مؤسسة هذا مسجد أقوم بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة ويذل بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفقاتهم في الدين الآخرة لسيد الوالد الداعي إلى الله المربي والأستاذ كقسي محمد بن منصور وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله Alhamdulillah bisyukri walidin wal ihsanal abawin wassalatu wassalamu ala nabiyil haramin jaddil hasanain imaman kiblatain wa ala alihi wa sahbihi daimin mutalazimin. Allahumma salli ala nuril anwar وشير الأسرار والترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله أطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضال أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia, yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, yaitu di Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo. Semoga langkah kaki kita, ayunan tangan kita ke tempat ini dijadikan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada sababul a'zam min kullil mawjud, sebab terbesar adanya alam semesta ini, yaitu junjungan agung kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, pecintanya dan sekalian umatnya hingga akhir zaman, dan semoga kita dan seluruh keluarga kita diberikan syafaat oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bersama dengan berjalannya sang waktu, umur kita semakin hari semakin berkurang.
kuburan kita semakin hari semakin mendekat dan ajal kematian kita akan segera datang menjelang. Andai kata hari ini, menit ini, detik ini kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal apa yang kita persiapkan dan bekal apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita patut banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai hari ini, sampai detik ini kita masih diberikan hidup, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu mari kita manfaatkan betul-betul apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan untuk muhasabah, kita manfaatkan untuk islahun nafs, kita manfaatkan untuk evaluasi diri kita. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tala umruhu wa hasanu amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'amaluhu. Yang artinya sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan sejahat-jahat manusia adalah orang yang panjang umurnya tetapi jahat amalnya. Hadis ini menyatakan kepada kita, ya Allah memberikan kepada hambanya semuanya baik. Baik. Ya. Semuanya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di ujungnya yang berbeda. Ada dia panjang umur baik, ada umur panjang tapi tidak baik. Nah, ini pilihan kita. Pilihan kita. Maka kata Sayyidil Walid ya, mengatakan kita di antara 3 perkara. Yang di antaranya ya, ketika kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup, maka ada 3 perkara ini katanya. Apa yang pertama, ketika kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sikap kita yaitu mensyukuri daripada nikmat tersebut. Ya, kalau kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita syukuri. Ya. Nikmat apapun. Jadi banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yaitu nikmat adalah suatu pemberian yang terbaik yang Allah berikan kepada hambanya. Jadi kalau Allah berikan nikmat tersebut kepada kita, berarti itu tanda cinta Allah kepada kita. Tanda cinta Allah kepada kita. Maka kalau Allah sudah cinta kepada kita, apa baik yang nak tunjukkan? Nak tunjukkan. Jadi kalau kita nak ngitung nikmat Allah, tak terhitung-hitung. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kita nak ngitung nikmat Allah yang engkau berikan, tak bisa. Tidak bisa. Maka di antara sikap kita ketika kita sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur. Apa yang kita lakukan juga yaitu dengan lisan kita mengucapkan kalimat alhamdulillah. Jadi memang ini biasa baik alhamdulillah. Tapi inilah bentuk kita. Bentuk kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Maka kata Sayyidil Walid ada lagi tambahnya, alhamdulillah bi ni'mati tatimus shalihah. Ya, jadi alhamdulillah bi ni'mati tatimus shalihah. Jadi nikmat apa baik? Akan tetapi kita ni sering lupa dan juga beda paradigma kita, maksudnya pandangan kita. Yang dinamakan nikmat, yang kita pikir itu cuma harta baik. Harta. Dapat mobil, baru mengucap alhamdulillah. Dapat apa lagi? Dapat rumah, alhamdulillah. Tapi masih banyak yang dari itu. Masih banyak nikmat yang lain. Tapi yang kita pikir itu yang kita rasa di depan mata, yang kita rasakan di badan kita, nah itu. Ya. Dapat harta, dapat nak. Tapi hadirin wal hadirat rahimakumullah, bukan itu baik nikmatnya. Banyak yang Allah berikan. Contohnya duduknya kita di sini, nikmat tak? Oh, nikmat. Berapa banyak orang pengen duduk ke sini tapi tak bisa. Tak bisa. Nah, ini kita diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala di penghujung bulan Sya'ban. Di penghujung bulan
bulan Sya'ban, dan nanti kita akan menanti detik-detik datangnya bulan nikmat dah itu. Oh, nikmat. Berapa banyak mungkin sanak dulur kita yang kemarin nunggu sama-sama Ramadan, akan tapi sekarang tak katik. Jadi ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nak nyambut Ramadan Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasaduhu ala niran. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya disentuh api neraka. Nah, ini kita detik-detik nih. Kita ni gembira apa tidak agak nyambut Ramadan. Nah, ini nikmat dari Allah. Nah, disampaikan kita masih kaget nak di bulan Ramadan. Nah, nikmat. Betul-betul. Berarti ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, berarti ada oh ya sudah, perbaiki lagi. Perbaiki lagi. Maka kata Sayyidil Walid, kalau kita diberikan hadiah dari uang, misalnya kita diberikan peci atau sewet atau baju dari uang kita cintai, tahabu. Jadi kalau kita memberi itu saling mencintai, dinjuk hadiah. Kita bertanggung jawab tak atas hadiah itu? Bertanggung jawab tak? Tanggung jawab tak? Tidak. Nak dipakai, nak ida. Ya, kan pokoknya dinjuk. Itu manusia dengan akan tetapi kalau Allah memberikan kita suatu nikmat, kan hadiah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita pertanggungjawabkan. Jadi diberikan nikmat Allah, nah detik-detik duduk di sini. Ini suatu sudah tu kaget nak nyambut bulan Ramadan. Nah ini Maka dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad ada seorang dikatakan oleh para ulama, ada seorang yang mana uang ini di bulan Ramadan dikit beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dikit. Banyak yang bolong-bolong banyak yang bolong melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan tetapi ketika nak masuknya bulan Ramadan, maka dia mempersiapkan betul-betul mempersiapkan. Dia siapkan pakaiannya untuk melaksanakan amal ibadah pada Allah di bulan Ramadan. Dia pakai minyak wangi. Oh, dia siapkan betul-betul. Akhirnya sampailah di bulan Ramadan. Sampai dia di bulan Ramadan. Ya. Ketika sampai di bulan Ramadan ini, dia melaksanakan amal ibadah, puasa dengan niat ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan niat juga menghormati dan menghargai kalau ini bulan suci Ramadan. Bulan suci, bulan yang mulia. Maka ketika itu belum sampai habis Ramadan, maka dia telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu min ahli sholihin bermimpi uang yang ini. Uang ini. Maka dikatakan, wahai fulan, katanya. Wahai fulan, ngapo kau bisa ditempatkan di tempat yang baik ini, katanya. Ngapo kau bisa ditempatkan tempat yang baik ini? Ngapo kau ditempatkan tempat yang mulia ini? Maka si fulan menjawab itu, kemarin waktu datang Ramadan, aku persiapkan betul-betul. Ketika aku masuk Ramadan, aku melakukan ketaatan kepada Allah dengan niat aku menghormati karena ini bulan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang mana dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan niat ta'ziman dengan bulan ini. Maka ketika aku meninggal, aku ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia. Gara-gara apa? Di antaranya apa? Tadi menghormati daripada bulan Ramadan, masuknya bulan Ramadan. Nah ini. Nah, kita galak dah masuk lagi bulan Ramadan, puasa lagi bulan Ramadan. Jangan. Jadi kita harus syukur nikmatnya. Jadi nikmat apa lagi yang kita rasakan? Nah, nikmat hidup. Nah, hidup di dunia nikmat tak? Oh, nikmat. Nikmat ni tidak akan mengetahui nikmat hidup kecuali uang yang sudah meninggal. Uang yang sudah meninggal itu pengennya nak hidup kembali. Nah, kita ni belum ngerasonya nikmat sungguhnya yang hidup ini. Hidup. Macam mana?
Kita ni pening berat, banyak gawe, banyak ujian mencoba, pening pening. Tapi orang Johor itu, pengennya dia hidup boleh. Maka dia berkata, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mukinun. Yang orang Johor Kubur tu ngomong, yang ni Naga Swida, yang PT Ali yang ngomong, ya Allah, Rabbana absarna, ya Allah katanya. Aku jingok nian katanya. Wa sami'na, aku dengar nian. Aku jingok nian, aku dengar nian. Ya. Maka keluarkan aku ya Rabb. Keluarkan aku dari Johor Kubur ini katanya. Keluarkan aku Johor Kubur. Kenapa? Di antara dia nak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Bisa tak? Bisa tak? Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Oh, pengen dia tu. Seandainya biqadri subhanallah, seandainya hidup cuma nak mengucapkan subhanallah baik. Sudah tu matikanlah aku lagi ya Rabb. Bisa tak? Tidak bisa. Nah, kita yang sekarang masih diberikan nikmat hidup, manfaatkan betul-betul untuk melaksanakan amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Johor Kubur pengennya nih. Ada lagi dia pengen nak hidup cuma nak sedekah baik. Cuma nak dulu waktu hidup tak galak sedekah. Dulu waktu hidup tak galak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan. Kita ni nikmat itu pacak diukur kalau sudah berlalu. Nah, dah terjadi baru gitu. Kalau belum terjadi, masih lanjak ke lah. Nah, nikmat sehat. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya kita manusia ni ada nikmat yang lalai. Di antaranya waktu sehat sama waktu luang. Nah, kita ni galak lupa. Nah, diberi kesehatan lupa. Diberi waktu yang luang lupa. Nah, diberikan kesehatan diberi waktu luang. Al-waktu kasyaf. Jadi waktu tu seperti pedang katanya. Kalau engkau tidak memotongnya, maka ia akan memotongmu. Makanya kalau kita diberikan waktu oleh Allah, atur betul-betul. Manajemen betul-betul. Ngapoi baik kita tu. Ngapoi apalah yang kita habiskan. Karena yang diberikan oleh Allah tu al-jazaa min jinsil amal. Jadi akan dipertanggungjawabkan. Maka kata Abu Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani, beliau mengatakan masa muda katanya, maksudnya masa kita masih kuat adalah masa kita untuk melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ibadah, ketaatan lajulah. Mumpung badan sehat, mumpung ada waktu luang, laju kelah. Laju. Nak berzikir, nak hadir maulid, nak hadir majlis yang mana, laju kelah. Artinya, masa beramal, beramal. Nanti kata Abu nanti suatu saat ketika engkau ingin beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka kau tak bisa lagi katanya. Tak bisa lagi. Nak pengen ke Masjid Agung, tak bisa lagi. Ngapo? Aku tak bisa kalau solat tu, jauh-jauh tak bisa. Kaki aku ni gemeteran kata. Nah, lah tak bisa. Lah. Aku ngapo tak cawisan? Aku tak bisa duduk. Tak bisa lagi. Tak bisa. Aku pengennya tapi tak bisa. Nah, makanya masih sehat, waktu luang, lanjak gelagalo. Lanjak gelagalo. Itu nikmat dari Allah Subhanahu lanjak gegala. Maka ya untuk mensyukurinya, di antaranya nikmat bersyukur. Bersyukur di antara tadi dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah, dan dengan hati meyakini bahwa nikmat yang diberikan adalah bersumber atau berasal dari Allah Subhanahu Ta'ala. Sudah tu yang ketiga, merealisasikan daripada kehidupan kita sehari-hari. Nah itu, jadi nikmat. Jangan sampai kita lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan yang kedua di antaranya apa? Kalau ada musibah kita harus sabar. Kalau ada musibah kita sabar. Jadi sikap kita kalau ada musibah sabar. As-sabru kasibri. Jadi sabar itu pahit. Sabar itu
Memang kita ni kalau disuruh sabar pahit, tak galak sabar-sabar kan. Tapi ketika Allah nurunkan musibah untuk kita harus sabar. Barangkali yang Allah berikan kepada kita tu memang tidak baik, menurut kita tidak baik, tapi dalam pandangan Allah baik. Dari pandangan Allah baik. Jadi jangan kita, wahai Allah ni ngapalah dengan aku bedanya dengan si anu, bedanya dengan si B, bedanya dengan si mungkin jangan. Jadi kita tetap husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala baik. Jadi musibah yang kita jadi kita sabar. Maka di antaranya dalam sabar ini sabar melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabar dalam dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melaksanakan ketaatan kepada Allah, kita istiqomah tak, sabar tak kita ni? Sabar tak? Nah, contohnya ini ada subuh berjamaah di Masjid Agung. Nah, kita bisa tak istiqomah kan? Al istiqamah khairi min alfi karamah. Jadi istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah yang Allah berikan kepada wali min auliyaillah. Jadi kalau kita istiqomah di majlis, istiqomah dalam melaksanakan suatu ketaatan, lebih baik daripada Allah memberikan karamahnya kepada seorang wali. Nah, itu kita istiqomah. Tapi bisa apa tidak? Nah, istiqomah itu nak sabarnya kalau misalnya ini misalnya kita subuh berjamaah terus, tahu-tahu tiba-tiba hujan, mak mano? Laju apa tidak? Laju, harus istiqomah, laju. Laju, iya. Dan yang terakhir, kalau kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita cepat-cepat untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Jadi cepat-cepat. Kita ni mohon maaf, kadang ada yang disengaja, ada yang tak disengaja. Cepat-cepat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya inna Rajab syahrullah, kemarin waktu di bulan Rajab tu bulannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita disuruh banyak-banyak beristighfar. Rabbi firli warhamni wa tub alayya, banyak beristighfar. Banyak-banyak beristighfar. Nah, kata Sayyidil Walid, kalau kita banyak dosa tu galak kita ni, ngapalah kita ni galak sungkan nak ke majlis, ngapalah kita ni sungkan nak ke tempat-tempat yang baik, ngapalah kita ni kalau melaksanakan yang baik-baik tu berat nian. Jadi antaranya karena kita tu banyak dosa gitu. Banyak dosa. Makanya cepat-cepat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innamastaraha man ghufira lah." Jadi yang dikatakan yang senang itu cak mana? Uang yang paling senang itu adalah uang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika nanti masuk bulan Ramadan bulan Ramadan itu bulan penuh keberkahan. Di antaranya bulan kebaikan. Masuk satu Ramadan kebaikan berkumpul kalau. Ngapa? Karena dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jadi kalau kita berdosa, cepat-cepat istighfar. Astagfirullah. Ya, namanya manusia, banyak salah dan banyak khilafnya. Jadi 3 di antara perkara itu. Yang pertama, kalau kita punya nikmat, diinjak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita syukuri. Kalau kita diberikan oleh Allah musibah, mari kita sabar. Dan yang ketiga, kalau kita berbuat dosa, maka kita cepat-cepat istighfar. Maka inilah kita tak lebih dari 3 perkara ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abada bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah, Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah, Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Semoga semua nasihat dan ilmu yang telah kita peroleh bisa kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Muhammad Rizal Fikar selaku moderator pada acara kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.